سلاف و ریز تماشاوان هیجا ام دی سال پیشبری وانا ده برنامه کردی هند بمده بله تماشاوان هیجا ده درس بوری ده برنامه بوری ده ام سر ترکیب کردی سکنی بون لی بله ترکیب ناوان ده نیوی دما بون ام ایرو جوی داره بردوام کن طلبه مجی شاگرد امل هیویا منا هونجی بخیراتن ناو خیره دام آموزن چاوانا باشن هون چاوانن باشم خود جوازی پشتی هفته کی اون دیسا زنده خویا دکن بله مگو چه مگو ترکیب ناوان مدرس پیکر بو امیج بدره بردوام بکن بله مگو ام مگو قتم ام بیجن ناو جیناو جی رنگ درج حمی بلکی جیناو جی تکرر ناو ده ناو ام بیجن پیوین ناوا ده امی ترکیب کی به جیناوا چه بکن مگو چه مثلا مگو پرتوکا من پرتوکا من الفيدري من تشيا جينافا لبلي بوانجي تركيب تشيدبن دورا ان بيجن برتوكا تا دورا برتوكا وي انجي وي بلي لما بناكي ننفيسي ماغو برتوكا وي انجي وي تيكو زلام بي ان بيجن وي و بيرك بي جنك بي ان بيجن وي دورا برتوكا ما برتوكا و برتوكا وان انجي اوان بلي اب جينافا ام في شكلي ام دكارن تركيبا شي بكن للفيدري الفيدري بيفكافي نغوهري چما نگوهری؟ لورا جبوی که جناب هاتن نه نکوی بوی جناب هاتن افجی غلطیه که گرینگه از ویجی سری بسکنم الفدره اف انجی ای یعنی پیوک زاینده الگورا پیوا پیشیته یعنی ام بیشن پیوک و عیده پیوا دوایا الگور ویته چاوا هکا اف پرتوک پیوک میبه هر دم آتی یعنی الفيدري تب هزاران پیواجی بنویسه هر دم اوه آبه اف تجاره نای گوهرتن ثانیه کی پشتره هکا ام بیجن چبانه مثلا ام پیوکا نیر ام بیجن آف جی میاد بیجم خی نه آف می باشکا یکا جدا پیوکا نیر مثلا گوهر نه گوهر ام بیجن چه گوهر گوهر چیه ام بنویسین پیشی گوهر بیجن küpe ترکی بیجن گوهره ته گوهره ته چاوا بو الفيدري اف اي هاتا گوهرتن گوهاره ته چما هاتا گوهرتن جبرکو گوهر پیوکا میبو جبرکو پرتوک نه جبرکو گوهر پیوکا نیر بو اف وکا ای هات جبرکو پرتوک پیوکا میا تبکی جان پیوکا گریب ده هر دم اوه آوره يعني تجر او نابئه يعني اف غلطيه كما جو يعني جارنا جي اللي جورا في بي هناك جزاين دي تاين لكن اف غلطه يعني زاينده بيفي لغورا بيفا بيشيا يعني مثلا بيجن جوهاري علي يعني بلكي علي جوهارة نخي بيخودا يعني اما تدين هاي دي او دما كفن نمايا ايرو كوريك جلاو جي جوهارات خنا بيخودا اذا بيجن مخابن نبيجن انزانم والحاصل دخنا بيخودا نعم جوهاري علي زلامه نويا يعني بدي بيشكو بيشبهه يعني جي جوهاري عيشي ده هر دو كادجي اف وكا جوهاري ده يعني اللي جور علي وعيشه ابناء جوهرتن وفهم كده يعني الفيدري ام اللي جورا بيفا جوهر يعني يا بيشي او ماموست دمك ببيجم جوهارا علي چنابه ودمه انجي جوهر عيشه دي چنابه جوهر بلش بركو جوهر بيفا نيرا جكچكي رجيبه عيده كچكي جيبه كورك جيبه كورك جيبه تجاره او وكا اناي مره جهات تشك برسيبان يعني شو اما
Yani bona ev ki mesela em bizin keç بله ev zaten ev ki yani. مي Me كيف zaten. بله Em bejim kur mesela ev ji كيف نيرة nere yani Bele. çi ev ki heve wer başıvi nagware. Yani چاوام tam فهمنك yani em bejim keç evi keç ev nak yani. كش ناي غارتن تجارة يعني جبركو كش بيفك ميت قبول كرين يعني تبي كش عليجي كشا كش تبي كشا يعني. عيشيجي كشاتي Yani ev me zaten. أري أو بي مي هردم Bele. أف ناي غارتن Bele. أف الجور بيفا بيشامي تجارة ناي غارتن Yani ev etkisiz eleman hem de. بله أري أتكس يعني نلجور في يعني أف زاين ده الجور بيفا بيشيا يعني أو بيفك بكيجان بيفا بي كيجان بيفا بي أو بيفك ياويا يعني جوهر أم نير قبول دكن هردم جوهري بفيرنجيتي يعني جي ما جو برتوك مية هردم وكا برتوكا تي ها قلت لك برتوكي من الفيدري أم زانن كو إيدي بربون أم شاوا زانن مثلا ما جو جالك جرا نت كذا ني مثلا ما جو شيء أم بنويسن برتوكي كو بربو ما جو هردم أنتي نويا برتوكين من امنا ما قد د بيفي ده دغوتني ده قالك جرا ام ني دادخن امنا بي برتوكين من ام برتوكين من ام تشاوا زانكو برن ام جوي زانن شخوم زانكو برتوك بيفك ميا اف اي تجانا سري يعني بوي زايندي ايدي ام بيجن برتوكي من برن الفيدري ان ام زاننكو جبوي پیوه پرتی بکارانی جبوی یعنی اف ناکی پیوه که پرانه مثلا تبی پرتوکا من خوشکا اف یک تنی نه بجن پرتوکا من پرتوک آ لقطه که تو پرتکیم خوشکن پرتوکی من خوشکن تو دگو ان امزانن کو اف پرتوک گلکن نه جوین انی ام فهم دکن انت ور اره جبر ویکجی امزانن کول ویدری نه تنه بیجی ام زانن کو اف پرتوک گلکن جبر وینی ایدی جانا جی ام الفيدر نه دادخن او نه نای گوتن لدی سا تبلیغ وی چه نابه مثلا بيجي كچامن هات لكود بكچم هاتن كچمن او اي نجبوي نيريتيا او جبوي چه جبوي پرانيا كچمن هات ان او ان ام بو زانن کو گلک نيك بله ما جبر از خوازم هنجی میناک نبدن میناک نخوش کرم که دیروکا کردی دیروکا کردی آنجی دیروکا کردا نه دیروکا کردا الفيدريجي أنا بيجن كردا يعني عسلي خو ما قودي ساتشة أف كردان يعني جلك كرد بقى كردلرين تاريخي لبلي أم جلك جادي سنة نا بيجن أم بليف ناكن ديروك جبركو بيفكا مية أو جديسا آهات أم ديروكي بنويسن ديروك چيا تاري بلي مش خو كردون زانن چنه نه كرد چنه أمن كرد أمن نحو جي تعريفي نا بلي كرد أمن بلي ما قلت ديروكا كردان ميناك كدي حسن جان أكدنا تنام هذا بلا جهاد كريم كه دارا سيفي دار نيرة عن مية نه يعني مش زانن جبر آي زانه دارا سيفي كيا جنك كان سيف دارا سيف تري ناف كردا ده نافي جنك أجه سيفي نا سيف أري أما جبركو مثلا جنك بيجن سيفي نا بيجن سيف كاوران بيجن سيفي نا يعني تكون بعد كني ده بيجن سيفي اللي أف ناو سيفا كي جان سيفا أف جبركو تبليه في شنو بي أم بيجن دارا سيفان خوشك ترى دارا سيفا ده أو إيش براني كده ما موسى أريبو براني يعني كرد تركي ده بيجن شيء الماء آغاجة ليت كردي ده أم في وك برانة بكاردين أم نا بيجن دارا سيف نه أم بيجن دارا سيفا قبول دكين ما قلت دار چيا دار طنك ağaç dar ağaç sev çiya elma بله دارا سيفان بله ميناك كدي حسن خداي دلوفان خداي دلوفان ام بيجن تشكي ام دركفج مجاراخوا از بيجم خي ميناك كديم بدن تي ميناكي بده كرمكه
ارتهجه وانه اردهێژە وانێ بەێ ئەمەژی بنویسن ارد هێژاوا ئەردهێژە وانێ بەێ ئەم کارم بێژن ئەف میناکەکە ڕۆژانە بوو نەوەیە یعنی یەک ئەم بێژن گوندە مێرە علاقەدار بوو ئەردهێژەکە مەزن یەکە دژوار لوانێ قەدیە ئەم gelek insanê me tê demirin gelek jê jî birîndar bûn em sersaxiyê ji gelê wa re dixwazin û rehma Xwedê jî îşallah li miriyê me bê û yê wê dirê. Belê me got erdhêja wanê erdhêj çi bû em jî binivîsin Deprem. erdhêj deprem dibêjin. Belê di Kurdî de erdhêj jî tê gotin zelzele jî tê gotin zelzele çêtir em karin bêjin bi Erebiya nav Kurdî de hatiye bikaranîn lê ya Kurdiya wê ji eslî em bêjin erdhêj. Belê mînakeke dî ez bidim bêjin çi mirîşka çi mirîşka malê mirîşka reş çi mirîşka Em malê pir bikartînin ji bo mirîşka malê yani cem dibêjin mirîşka ziraetê mirîşka malê yani ku em bêjin dikirin peradêne kirîn yek ku piçekî tama goştê wan nexweşe em bêjin mirîşkê ziraetê û ya em bêjin gunda jî Tirkî dibêjin köy tabû kurmancî em bêjin mirîşka malê tama ve xweştir jekî ne hesen بصه cudatiya ve cwaylî ew belê çima me got mirîşka çünkü mirîşk hemî mêne mirîşkê nêr hen hesen dîk ne ew jî dibêjin dîk ku mirîşk ku nêr be navê bûne dîk belê me got çi em yeke dî bêjin çerxa felekê çerxa felekê felekê kiye münaskin دنیا felek dinya ji bo dinyayê an ji bo asîmana ji bo hemî em bêjin belkî cismê asîmana ne roj û heyv û dinya ew hemî tev de em bêjin çerxa felekê ji hemîya re yani çawa saetê de em bêjin sê çar çerxene yek li goreyekê digerê ew jî yani li dinya jî em bêjin li gora dinya û roj û heyv jî li gor sîstemekê li gor pergalekê li dora hevdû digerin ji vê re dibêjin çerxa felekê di edebiyata kevin de gelekî hatiye bikar anî ne yani niha nav gelê me de jî de em bêjin zimanê rojane de jî tê bikaranîn tirî xutê ku nexweşiyek tê serêkî dibe ax felekê xayînê سعید اکوی هم belê هلبست وی سعید یوسفن beçe اوی فلک دزبوی چه دو هوالا هیچتن erê an jî oy felek seccarî felek kanî Kurdistan ew birca belek kanî Şex Saîd ew cavên belek ne gelek car felek di Kurdî de tê bikaranîn yan jî helbestvarek me jî gotiye çerxa felekê her dem bi fetl û gerû dewran pêvî hewara me jî yezdanê dilovan çerxa felekê ji bo em bêjin Siûdê ji bo bext jî hatiye bikar anîn belê mînakeke dî em bêjin çi rêya bajêr rêya bajêr erê li vê derê dîsa rê li vê derê rê peyva me ye a jî pêveke ji ber ku di dengdêr newne cemhev yê ketî nav de ne yani di Tirkî de jî dibêjin qaynaştırma harfî dikeve neqeba di peyvên dengdêr de vê dîsa pêvek a ye lê belê yê ketiye navberê de çima gotine bajêr ne gotine bajar ji ber çi dibêjin bajêr ji ber ku ew bajarê ku em behsê dikin herkes dizanê yani xwedê got ez ê çima bajêr ez jî zanim hûn jî zanin ez behsa kîjan bajarî dikim lê ku ew bajar nebelî bê em bêjin rêya bajar an jî bajaran ne rêya bajara xweş e yani ya hemî bajar e ne bajarekî cuda ne yekî em bêjin taybet belê me got rêya bajêr em bajar binivîsin bajar çi ye şehîr belê Kurdî dibêjin çi bajar berîz peyveke dî kawanî vê zanibin goştê dermaleyan belê goştê dermaleyan goşt û zanî çi ye ne ye Li goşt berê nizanî dermale çi ye hûn nizanim ew hiç dermale xwedî nekir neqey miş çanda Kurdî pir dûr ketire dibêjim xeyîn ev nifşên mi çi ve bikin dermale niha em bêjin di çanda Kurda da ev ededeke em bêjin
گرینگە سرێ پاییزێ ئاژەم بێژن داویە هاوینێدا حیوانە هەنێک سەوالە دگرنە مالێ ناومالدا ئەم بێژن بە پەزرە بکەریارە ناشێنن چۆلێ ئیدی وال مالێ خۆدی دکن حتا سرێ زستانێ وا خۆدی دکن زێدەک و قەلە بوون گۆشتێ وا زێدە بوویدی وا دگورێنن سەرژێ دکن و وێ زستانێ گۆشتێ یان دکنە قەلی یانجی دکنە گۆشتێ وەکی دی و وێ زستانێ دخۆن ژێرە جو حیوانەرە ئەم بێژن دەرمالە و نەبیستە هاتە بیراوە ئەم ناوێژن دەرمان لۆما Em dibêjin bêstî mamoste. ئەرێ ترکیت بێژن بەسی حیوانە نه بنویسن دەرمالە دەرمالە بەسی حیوانە بەلکی ئاژی بەسیلی بەسی حیوانە یعنی ئەف ناف کوردادە هێژی ئەسکارم بێژم هەیە بەلکی نەوەکە کەونە نەوەیە هەیە نالجەمە جەمەجی ئەم جێرادۆی قاورمە یعنی قاورمە ئەرێ ینی دکنە قەلی پانم ترکیت بێژن قەورمە کوردیان بێژن قەلی ئەرێ ینی ژێرت بێژن دەرمالە ینی ئەف چنددەمە چکی کێم بووی ئەمە هێژی هەنێک هێمەژ ئەوێ پیر بوویە حیوانی پیر بووی فڵان سێ چارمە ئەو دەکەم مال خۆدی دکن و پشتە سەرژێت گۆشت بگرێت ئەریش بەر گۆشتکرێ بەێ مەگۆ چه سەوالێن گوند ئەم بێژن مەگۆ چه گۆشتێ جبەرک و گۆشت پەیوەکە نێر هاتی قبولکردن بێژین چه سەوالێن گوند دوێ دەرێ دیساش بەرک و سەوال gelek hayvan navdene nan yani peyva seval çi unzanın benivîsin seval yani ji bo hayvanê malê hema bêje hemiyat yani aglabe jî yani weke pas û dewar yani pas Tirkî bêjin küçük baş dewar jî büyük baş yani ji hemiyare em bêjin gelemper giştî bêjin seval yani Türkçe mal diyebilir miyiz? Mal falan diyebilir miyiz? Mal dedi gerek tişt kevne navde ama ev ji hayvan era. Bu hayvana da dibêjin mal. Belê. Ji bo hayvan bêjin mal Tirkî. Tabii hinkî dibêjin mal. Valla yani min nebîstî belkî jî bêjin. Mal dibêjin. Yani çêtir em mesela ji bêjin ji bo pas û ji bo dewar hemiya tev del bêjin ware yê ku nav bêjin ji bo hayvanê ku insan xwedî dikin. Dibêjin seval. Ji malum êdî gelek kevne navde em bêjin çi küçük و büyük baş. Büyük baş hayvan. Belê. Ji ber ku gelek dikevne navê peyvê de êdî me pêveka pirane bikaranî me got sewalê gund. Sewalê gund. Yeke dîz binivîsim. Bêjin çi konê koçeran. Belê. Yani mînekne xweş we nebîra û jî karin alîkarî bin nema. Dikarim bêjin mamoste. Kerem ke? Wek dema baranê dibe. Dema baranê binivîsin. Dema baranê. Belê. Dem wext zaman peyveke mêbû me got a û baranê baran binivîsin. Baran çi ye? Yağmur. Yağmur. Ez dixwazim bala kişîn me ser vê jî me got baran mesela ji bo xwe dina Kurdî di nav Kurdê me ku xwe dielîmê ne Kurdî hîn dibin yê ku xwendin nivîsandinê hîn dibin ez karim bêjim pirsgirêkek gelek mezin jî a û ê ne a e û ê ev her sê peyv tevlî hevdû dibin mesela tu yekî bêjekî Tirk re ancekî ku Kurdî nizan vê bixwîne tu vê bixwîne yê bêje baran baran lê bi Kurdî bi gor xwendina Kurdî em bêjin baran yani a her dem di Kurdî de dirêj tê xwendin bi şeklekî dirêj ji ber vê yekê bêjin çi baran dema baranê em nabêjin dema a dirêj tê xwendin dema baranê me got konê koçeran koçer çi ne göçer yani göçebe rewan jî dibêjin koçer jî dibêjin Kurdî koçer an rewan Tirkî jî dibêjin göçer İdem ne Kurdiş Türkistan ne Türkaş Kurdistan diye her du kaç diye gotin. Kon çibu? Kon çadır. Kon çadır. Ne kon? Lecemek kon reşen em cerede kon reşen. Kon çadır. Eri kon reşen ne aktar rengi aspi bit bejin kon spi. Ne sor jibin bejin kon sor. Bele lebele çavacı bejin koni. Jiber ku kon vaka peyvaka ner hati kabul kirin. Ticara na bejin kon araş an kon spi. Ne ya? Ew li gor reş spî nayê guhertin kon her dem wek
پەیوەکە نێر هاتیە قبولکردن بەێ ئەستخوازم هەلبەستێکی کورتی بیتێکی جۆرە بخوێنم بێ کات وردا چه ئەنانویسم تەنێزێ بخوێنم کات وردا کیژان تەرکیب هەیە بەێ مەلای زیری گوتیە ڕەحمە خودی لەبێ گوتیە سوحبەتە چەرخ و سەماتێ وەک مەلێ سەد مبتەلاتێ زەمزەم و ئاوا حەیاتێ مشتری سەد شێخ و شوخ بەێ وردا کیژان نەنویسن کەرەمکە ئاوا هەیاتێ ئاوا حەیاتێ لێدرێت تەرکیبەکە کوردیە نە ئاوا حەیاتە زەمزەم و ئاوا حەیات هەم زەمزەم هەم ئاوا حەیاتێ گوتیە سوحبەتە چەرخ و سەماتێ سوحبەتە چەرخ و سەما ئەوژی چ بوو ئەم کارم بێژن تەرکیبەکە کوردی بوو بەێ ئەدبێژم قەی وەختێمە خلاص بوو مژارەمەژی لێدرێ خلاص بوو پرسێکەون بکن هەیە نامامۆستا پرسکرێک تونە پرژی تونێ بەێ تەماشەوان هێژە ئیرۆژی ئەم گەهانە داویە دەرساخوا داویە بەرنمەیەخوا ئەف مژارەمەژی لێدرێ خلاص بوو دێ بەرنمەیەکە دیدا ئیشەڵا ئەمێل سەر مژارەکە دی بسەکنن نەها بخاترێەوە بمێنن خێر خۆشیێدا